Umuvugo. Abarimu dukeneye murezi twifuza. Abarimu dukeneye murezi twifuza si ba bandi bataba bakwipa amasaha bashoka amabari bacunga n'iteka na dose bashinzwe batikoza ishuri gutanga ibyo bize ngo abana bavome. Abarimu dukeneye mu burezi twifuza bahora biga banigisha bagategura ibizigishwa ngo badatanga ibitigishwa. Sipidi bose bayiha umwanya bagahugurana bigatinda, ugize icyo atumva agafashwa neza, impambi kwigwa akayicyura akitegura yo mu gitondo. Abarimu dukeneye mu burezi twifuza si ba bandi babara iminsi y'igihe banze kugana ishuri bari kunywera yo barikesha. Ni ba bandi bagana Imana ubwo ikabatoza uko bajya inama yo guhugura abarerwa bose mu byo batozwa bafite intego. Abarimu dukeneye mu burezi twifuza si ba bandi bava imuzingo, urwanga, inzika ndetse n'ibindi batanga umwanya ugenewe umwana mu kwica inyota itagira impamvu. Ni ba bandi bafasha abana guhanga udushya bikabatunga, bakumva ibyiza biva mu kwiga bakabisoko izana ubukungu. Batoza bose kugana ishuri, ubumenyi bose bakabuhabwa, ingiro bose bakayicyura, mu kazi bose bakabinkesha, isanga intore zirusha intambwe. Batoza bose kugana ishuri, ubumenyi bose bakabuhabwa, ingiro bose bakayicyura, mu kazi bose bakabinkesha, isanga intore zirusha intambwe. Barera abana baseka neza, ntibabatoze kuvuga nabi, bakabatoza kuvuga neza, babaha indoto zigana heza, mu rwatubyaye ruzira nabi. Maveriki nitubatunze bagana umwuga bateze kashi, ngo naho abana bafite iwabo bazabatoze gusya n'ibindi bizabacutse kuva mu bwana. Turabaruzi barakubeshya, urya mutipe usokoza icyanwa arakemangwa bikaturenga, asokoza abana inota rikaza bakaba ba mbere bidakwiye. Uvuze icyanwa kwa cyato ntibyamuhiriye, murabeshya. Yafashe umwana afata amapingu, ubu ari kwigira i Madrid iminsi yose atagera hanze. Komvati turabatunze bamye kera batabikunda, bageze iwacu birababera. Rizavasho nitubashaka babona umwuga bakawucenga, bagaca iteka bavuga yabo ngo baracitswe bagana iwacu, ngo nibaronka bazataha bajya heza. Abarimu dukeneye murezi twifuza tradition nibo benshi, bamwe barota bafata iyera ikabahesha kubona ibyiza. U Rwanda rwacu turarukunda, umuco wacu gahora wanda, ikinyarwanda kikawutuza, marutuye bafite kwanda, mu minwe yabo hazira kanda. Abarimu dukeneye murezi twifuza ni abadanaga bakadanagwa, ni abavunika bakabibona, banabibona bagapfunyika, impambanya yitera uruhaze. Ntibigeze icyangiro barashima, baragabe baratwenga, barashavuye biratinda, intore yacu bahoza bose, ubu baremye barayishima. Umwaka utaha mu gihe kizwi tuzamutura amaboko yacu, amaso yacu akibona neza, ahamye neza ko tumukunda, urutaha izamu zira gutsindwa. Reka mbe ngiye nakamye inganzo aronyesha amagara yanjye, ikayatunga akanasa neza, ngahora nyote kuyisanga, imisi ikicuma bigatinda. Yari umususiga mu isi y'abasizi, wazonzwe n'ibisigo, aganzwa n'ururimi rw'ikinyarwanda. Mwarimu Jean de Dieu Witonze, GS Nyakayaga. Murakoze.